Biyag ti tao. Hello gagayam, kumustay titunggal may sabti manan tigayam yo, mga kakamakas manang biyanang, kantimang parpartuat iti drama ang biyag ti tao, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, naimbag nga oras yo amin. Baro manan nga episode, wano pa kasaritaan, ti may drama ita, nga makablawa mampay, da Jackie Aliado, dita Isabela, Miss Kenneth C., kan belated happy birthday kani Joanne Rovillos. Kaya titayin tayo nga rodandanggan ti episode 404. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, Mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taisupay abalunan ni Christian ijay pagadalan. Ay, talaga desidido ka amang paadali ti ampon mo Wen takas makita kat desidido mo't nga agadal. Sa bagay, madlaw mo ta nagagut kan nalaing pa ijay pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng, ay talaga maayatan ka amang paadal kan kuana Wen oray narigat ti biyag. Maikarigatan taad damot nga rod arapa apjay uping. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal kumot iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot ti nagdesisyon para iti biyag na. Wan matkit di Malahmod ti nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan niyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mo't agiskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin ano di dya, Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Jack amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon para lang iti panagadal dahi nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayag, hanggang ano ka bakit? Napan kalabimulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian? Apayaya. Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Syakto pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Dahil to ka ngampunan. Naggapuan nga min na diyang ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apim musay Gaputan na tayo, inala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngay nampun. Awan lang arun makukwartanan ng alapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adda mom. Ay, apagi sumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian ijarubayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno adalama itad na kin ni Christian. Ngarod imbes asika nga anak ni nanang ti agnomari ti pagrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't ti itrab-trabakwan na. Nagswerte na talaga dahi dya nga ampon. Pangasim man, Christian.
Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang ko kan ka. Ha? Saan mo't manang Jonah? Anyasan, kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan, tapno dala maitid na kwarta kan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi ak to kanina ng lusing manang. Na makaturpusak to, siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na yung baganagam kanina na lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na yung bang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dahil tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngam anya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayong tumalang dahil dya Christian no makaadalun. Ay kat adamot kan kuana day tan-a. Basta siya. Kayat kulaang atulungan ni Christian. Takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tanapig sa akpay mat. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragrag sakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na yung baganagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga rod. Kasta kumamot ti arapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax, nanang. Huwag makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man amalpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos man gaya man na dya Christian, bakit? Ay, huwag nga rod ah. Awanan, sigurado apanawan na ni nanang. Sayang, tinagrigregatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindom nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na ah. Anya kumamat ti itulong day jeng ampon ka ni nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di yu lay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanen kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagadwa sa uyaw. Ngam na jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yu. Oray ko manupod no nga anak yu. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo, tanang paadal kan kuana. Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pagimunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na at anak yasawa mo tadagos. Wen nga rod, dayta ti di na mapanunot, Mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal.
Ay, naimbag pa'y kajampon mo, tamadlaw ananakam. Ayun, pudno day ta anak ko na mare. Nukas jay siguro met ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan met, taag dumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho nanang. Addan pagtrabaho ak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo ak. Gumatang tayo adagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti parakan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong aktulat ta nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga ro da anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales dito'y balay yun, nanang. Ginatang ni Christian dagita anak ko. Ni, dakkel mga rotisweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinobait mo't gayam dan nanang ti balaydan. wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampun ah. Kuwana, ado ti kwarta na, ngam gapo kininanang. Inga ka dumawad iti kwartana ah. Ramanan tamad ti sweldo na. Ninanang mo tinang padal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw nalaman. Wan nga roda? Ay, iparanod na mo't ati nagbamban no gantinak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka ah. Ang awan ni nanang, adda na panan na. Saan na ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang. Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadal kan ka. Eh, jak to malipatan tayo manang. No kasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan nga inagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes a siyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes a siyak ti pagadalan na. Si kamot timpang pangruna na. Eh, malote ka sa pula manang. Uray jismil pa'y laang. Ay, awan mo't igam ko akasta agatad manang. Kan adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Manong nga raw ti maitad mo. Diyak kayat ti gasot laang. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababay ti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadal kan ka. Isarumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di ka laagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta, tada kayo kang arti ng paadal kan kwa nananang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagadungag kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kaya't apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. No anyaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng.
Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak a makitangdan bayat ti panagadal na. Di kay magbalin abayas, nanang. Ipadlaw yu launa yan anapatpatagda dyan nga ampon ngam siyak nga anak yu. Apay ay kasta kayo. Dinak lang amin maawatan, anak ko. Ipakpakaawat. Sige, mapanakon. Awan mo lat na sayata turungan dahi ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Ay, masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na, inka dumawat ka ni nanang, tamang nagswildon jampun na. Mabain ako ngagkaradawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado ngay bagbagan ni nanang. Agad talaga kasta Palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyaman ngay bagana. Ay, makauma mo ti kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti biyag. Kunak idinwag nam ayak iti denam. Ngamsan mo't kayam. Nagluko kan? Siyak kumatirumbang amang ibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ato ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isaano ko nam umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang itam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Morotan iti sa bali a babae. Anya? Adanam amuna iti biabak na nga babae kat nagtaraydan. Anya? Ay, darom ko ida. Ada ebidensyak. Ada nabasak iti convo da iti babae na. Inye screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarom ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiyag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid na asawa kanya. Ala, di ka kumagpulkok manang. Lipatan mo na di alalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik na katawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpot kalata kanyak. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumatagabro na nang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo tagpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan ti ron mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Agabrod, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumrok iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't tagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko.
Hello, Manang. Kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adak dito yun. Una, talaga kasta Manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impa-check up kon Manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso. Isong inikan lay ti agas na. Mala, si kapay lang aro ti makamo ka ni nanang Tani, adak mo dito adayo. Un Manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni Nanang, tadyak baybayan. Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong dagiti bigdot ko. Kat agyaman na iti panangipatag mo iti inatading ko. Nga uresan mo apod no nga ina. Agyaman akmat ta maawat na kon akabsat Manang. Tauray san tayo ngagkabkabagyan, ipatpatag kay latak Nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan ka ading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un Manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Awan tinasaya at ngitden ti dakes nga apal, panangiruruman kan panang tagibasit iti pada aparswa. Naragragsak matla ang tagbiag no awan ti kagura. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Ipapaay wanay sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.